Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize igitondo cyiza igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone muri iki gitondo cya tariki ya 4 ukwezi kwa mbere umwaka 2026, nshuti bavandimwe, reka tubane namwe muri byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko amakuru abakomeje kugenda avugwa aturuka mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe, rero bidatinze turaza gukubitira hirya no hino ku butaka bw'igihugu cya Kongo, tubabwire ngo biba bizindutse bite mu mirwano ikomeye ikomeje kugenda ihuza impande zombi, yaba inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo. Ni imirwano ikomeje kumvikana muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse no hirya no hino mu ntara za Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko turebye mu mujyi wa Uvira, turaza gukubitira ku mikwabo ikomeye cyane iri gukorwa n'ingabo z'u Burundi hara mu mujyi wa Uvira, ndetse benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu ingabo z'u Burundi zikomeje kwiyongera ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bisa naho hari imirwano isa naho igiye kubukura. Ariko nanone turaza kubabwira imirwano ikomeye cyane nanone yifashishijwemo drone CH4 nyuma yo gukora amabara muri teritwari ya Masisi. Biravugwa yuko hari indege ikomeye cyane yaba irimo irazenguruka hejuru y'ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse benshi barimo baribaza niba koko yaba atari indege y'ubutasi yaba irimo irashakisha amakuru. Bivugwa yuko rero mu minsi iri imbere hashobora kuza kongera kwaduka imirwano ikomeye cyane. Si ibyo kandi, Kinshasa yamaze kugenda yikubita mu gatuza igaragaza yuko hari abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bivugwa yuko ku munsi w'ejo abasirikare bagera kuri 7 ndetse n'abasivile bagera ku 8 bamaze kugenda berekanwa n'usigaye ari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bamwita Mark Hazukai Mongba. Uyu nguyu ni umuyobozi wungirije ushinzwe itumanaho mu itangazamakuru mu gisirikare cya leta y'u Burundi. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire ibyari byo. Uvira nanone biravuga yuko Yakutumba igaragaza ubuhangange mu mirwano na M23, ndetse bikavuga yuko Yakutumba yamaze kugenda yagura ibikorwa byayo bya gisirikare, aho bivuga yuko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuza kwishyura ikiguzi cy'intambara mu buryo buhambaye. Andi makuru kandi, nkuko twamaze kugenda tubibemerera mu dukunde, tuze kugenda tugaruka mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ibiri kugenda bitangazwayo nyuma yuko umukuru umugambwe cyangwa se umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD agaragaje yuko imipaka y'ibihugu igiye gufungurwa, yaba ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Akaga kamaze kuba akaga, ibintu byamaze kugenda biba vumbi na jasho. Biravuga yuko rero nanone ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, hamaze kwakirwa ibikoresho byinshi. Bivuga yuko ari abasirikare b'Ababiligi bamaze kugenda biyongera hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bivugwa yuko imirwano ikomeye cyane ndetse n'amadrone arimo arifashishwa mu kurasa hirya no hino muri teritwari ya Masisi, birimo birakorwa n'abacanshuro by'umwihariko ndetse n'abasirikare baturutse mu gihugu cy'Ububirigi, aho bivugwa yuko aribo barimo barakoresha izo ndege zikagenda zikarasa mu birindiro by'inyeshyamba za M23. Ubwo rero FARDC yamaze kugenda mu by'ukuri ibona umuvuno w'icyo igomba gukora, igomba cyangwa se irashaka kurashisha inyeshyamba za M23 intwaro zose zishoboka baba bafite, kugira ngo izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri zihabwe isomo mu kindi gihe zitigeze zibona. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze hirya no hino ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, nk'uko twamaze kugenda tubiyemerera. Tuza gukubitira i Bukavu ndetse no muri Warungu, aho abaturage bakomeje kugenda birara mu mihanda, baravugira mu matamatama yuko ubutegetsi bwa M23 batabwumva, kubera yuko hari amahano menshi akomeza kugenda akorwa, by'umwihariko mu bice inyeshyamba za M23 zagiye zigarurira. Ibi rero byatumye abaturage mu minsi mikuru birara mu mihanda, bagaragaza yuko badakeneye ubuyobozi bwa M23, ngo bakeneye ubuyobozi bwite bwa leta n'ubundi nk'uko bwari busanzwe buyobora biriya bice. Ariko nanone nyamuneka M23 ifite ibyaje kugenda itangaza ndetse n'abitangariza aba baturage. Turaza gukubitira muri Makobora turebe generali wa Wazalendo uwo bita Mayere, aho yamaganye ibinyoma biyobya abaturage ko M23 ariyo yaba ifite Makobora ya mbere cyangwa se Makobora ya kabiri, ndetse no mu nkengero z'agace ka Ruhanga. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze.
General Mayeri agarutse ndetse adaca ku ruhande agaragaza yuko mu by'ukuri ibice bitandukanye bya Makobora byose bigifitwe n'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse M23 ikaba yaramaze kugenda ikubitwa inshuro mu buryo budasanzwe. Ubwo rero bidatinze katurebe imirwano ikomeye cyane irimo iragenda yumvikana Masisi, by'umwihariko mu gace ka Katoyi, aho ibintu byongeye gukara ndetse no gukarata. Biravuga yuko FARDC yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bya Katoyi hifashishijwe indege ya Sukhoi 25, ndetse aho bivugwa yuko benshi mu basivile bakomeje kugenda bahasiga ubuzima. Biravugwa yuko kandi inyeshyamba za M23 zikomerejwe cyane n'ibitero bikomeye cyane bya FARDC birimo biragenda byibanda mu birindiro bya M23 muri teritwari ya Masisi. Ibi bibaye nyuma yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo agaragaje yuko ibiganiro bya Katari ndetse mu gihe bitazagira agaciro ubutegetsi ndetse na leta ya Kongo ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, ndetse na Perezida Neva nk'umwe mu bafatanyabikorwa ba Perezida Tshisekedi wamaze kumwemerera yuko ibishoboka byose azabimufasha bagakomeza iyi ntambara. Nawe yamaze kugenda agaragaza ukuri kwaho biri kugera naho biri kumuteranya n'umugaba mukuru w'ingabo, aho ategeka Reveriye, aho ategeka mu by'ukuri Prime niyo ngabo yuko yajya ku butaka yakongera kongeza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Prime we ntabyemere. Ibi rero bigatuma Perezida Neva asa naho mu by'ukuri atabyumva neza. Bivuze yuko rero benshi mwari muzi neza yuko iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ngo yaba igiye gusoza. Nagira ngo mbamare amatsiko n'impungenge yuko iyi ntambara ikirwanwa kandi mu by'ukuri idateze kuba yarekera kurwanwa, kubera yuko aba barwanyi ba M23 mu by'ukuri biragaragara yuko bafite akazi gakomeye cyane, nyuma yuko leta ya Kinshasa ikomeje kwigwizaho ibikoresho byinshi bitandukanye. Bari bamaze iminsi barwanisha amasukoyi, bamaze iminsi barwanisha drone CH4, ariko biravuga yuko noneho na drone kamikazi M23 yari yaragiye muri Turkiya irazizana, aho bivuga yuko Bayraktar TB2 nabo bari maze iminsi bari kuzikoresha. Ariko nanone bikavuga yuko FARDC nayo yamaze kugenda ihindura umuvuno. Ibi rero bikahita bigaragaza yuko hari akazi gakomeye cyane kuri izi nyeshyamba zatangiye intambara bazi neza yuko bari buyirwane igihe gitoya igahagarara, ariko intambara igeze mu mahina ndetse intambara igeze ahakomeye, aho bigaragara yuko M23 irimo iragenda itakaza abasirikare benshi mu buryo batigeze babitegura. Ku munsi waje ngira ngo nibwo twaberetse video ya General mwenyewe Sultani Makenga asura ikigo cy'imyitozo cya Rumangabo ndetse n'abasirikare benshi. Bigaragara yuko hagiye kuba pass out. Ibi rero bikagaragaza yuko M23 nubwo iraswaho hifashishije ibigendajuru byose bishoboka, ariko nyamuneka ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bugaragaza yuko butazigera bubahereza agahenge habe na gatoya ako kuba abatuma bitekerezaho. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko iyi mirwano iri mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo ari imirwano itoroshye cyane, ari imirwano itari buze kugenda yorohera impande zombi zihanganye muri iyi mirwano. Ariko ngira ngo twari twakomeje ku kijyanye no kuba Kinshasa mu by'ukuri ku munsi w'ejo yaragaragaje bamwe mu basirikare barimo abari ku rwego rw'amapeti ya za koloneli ndetse na za majoro bafatiwe ngo mu bihe bitandukanye. Amakuru dukomeza kugenda twakira biravuga yuko rwose mu kugerageza gutambuka ndetse no kwagura ibirindiro byabo abasirikare 10 ba M23 ngo bafatiwe mu gace ka Buhimba muri Warikare ndetse muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga yuko rero umunsi ku munsi FARDC ngo yaba ikomeje kugenda ifata abasirikare benshi ba M23. Ibi bikaba kaga gakomeye cyane kuri uru ruhande rwa M23 rushobora kuza guhura n'ibintu bitaboroheye cyane. Uyu munsi rero biravuga yuko muri teritwari ya Masisi humvikanye iturika rikomeye cyane rishingiye ku mirwano ikomeje kubera muri teritwari ya Masisi, ndetse aho ingabo za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakomeje guhangana no kwesurana mu buryo bukomeye cyane. Ibyo biturika biravuga yuko byibasiye abaturage basanzwe mu by'ukuri bakora ibikorwa byabo birimo ubushabitsi busanzwe. Ariko nyamuneka ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bitana ba mwana
bamwe bavuga bati nimwe mwateye iri sanganya, abandi bavuga bati nimwe mwariteye. Ibi rero bigahita bituma mu by'ukuri ibikomeje kugenda bibera kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Kongo mu by'ukuri bigenda biba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba. Ibuvira rero biravuga ko Yakutumba igaragaza ubuhangange mu mirwano na M23 ndetse aho bivuga yuko abanzi bari kugenda bafatwa amatekwa umunota ku munota, umunsi ku munsi. Ibi ngibi nanone kandi umuvugizi wa FARDC wungirije yitwa Mike Hazukai yamaze kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko ngo igisirikare cya leta ya Kongo kimaze iminsi kiri gukora akazi gakomeye cyane. Ni ingabo za FARDC zerekanye abasirikare 7 b'u Rwanda ndetse n'abasivile 8 baturutse mu bihugu bingangana cyangwa se bihana imbibi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aba bagiye bafatirwa mu mirwano na AFC yahanganyemo n'ingabo za leta mu bihe bitandukanye, ndetse kandi berekanye ko ku mugaragaro abasirikare bagera kuri 7 b'u Rwanda ndetse n'abasivile bagera ku 8 baturutse mu bihugu byo mu karere bihana imbibi ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ku munsi waje kuwa gatandatu tariki ya 3 Mutarama i Kinshasa. Abo bose bafashwe miri mu mirwano yaberaga mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo barwana n'inyeshyamba za M23 nk'uko byatangajwe na Lieutenant Colonel Mark Hazukai Mongba, umuvugizi wungirije ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri FARDC, unashinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza. Ibi ni ikimenyetso simusiga cy'ubuvugizi bwa nabi ngo bw'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko bo bakomeza babigaragaza ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Yagize ati kuva intambara yatangira mu burasirazuba bwa Kongo yakomeje kugaragaza ishingiye ku bimenyetso bifatika ko bibasiwe n'u Rwanda. Uyu munsi kandi FARDC biravuga yuko yahamagariye hano kugira ngo ibereke abasirikare 7 ngo b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abasivile 8 baturutse mu bihugu bihana imbibi n'igihugu cy'uburu cya Kongo, bose bafatiwe mu bikorwa bya gisirikare byabereye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, gukomeza kwigarurira Uvira ndetse n'indi migi igiye itandukanye byakomeje kugenda birangwa n'izi mpande zombi. Aka kabari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira igihugu cya Repubulika Demokarasi